CENDLOS. He's the CEO, Center for National Distance Learning and Open Schooling, an agency under the Ministry of Education. And opinion meaning if you come here say war. Wedding car catchers and common no doors, many opinion you have no confirm chance. I'm the doctor for and chon ko baby. He has over 15 years work experience in the education, technology, and telecommunication sectors. I mean, he holds DBL in innovative leadership, MBA in project management, MSc in digital learning, LLB in law. You know what it is? Multiple certifications and trainings in telecommunications, computer programming, and coding. Many opinions ewa hanomo. Juma DP na wodi na yes se ubetie na yehu juma na wodi no mfaso e de brain na wunima wo hu de ekọ ye no ene ye no hanomo se de ka kire mo no de wom ene de bro panyin no hanomo na jamfi yo hello ye mo hamu akwaba yo open ye bedo wase pa sanse enra ye no hia ubesum ye na ye hwe babia ofri ba ne ade na wo se me mama tiefo nso ehu na omunya wo so emfaso udi no boniye na omuntiniye yo mi din de nana Jemfi Adwabo me aduana ni ba me ma mi free Asante Brofiedro na me papa nso free Opemsuo asmankama. Oh okay. Kuma se de aya ni free Asante memu Tino, we are more with this year. Aye, that's you, bro. That's you, Papa. Say, and Sana Canara, Sabi Crank off for playing quarter dad, so now I was so banner come America Cabicra, Ghana for CENDLOS, Center for National Distance Learning and Open Schooling. Meaning some of you, my dear, most share Ministry of Education. I say, you, my dear, sign it here. Yo, any kind of me di asida emu edene ananchi akese emu edene ebema Asante Maira otikoko so ishira no enra oya fefe die akwaside wa ha yenyina ye ba ye besum abanwa sikedwa kofi enu na yenyina ye hyase ye besum ye otikoko so ye danase amisrene kasa kakra Open CENDLOS agency ewo Ministry of Education aswe na jumadia mpanyfo apaw yensi enye ne se ye de abefu entintan fidi abaso eno na ye di eboa ema school enkola etimi suade it is all sha sisia school enkola omusuade o classrooms okyerɛkyerɛ ni ejina omonim oni omukasa na yene ye ni se ye beye saa ebi ewo abefu ntintan fidie so na dabi no anase covid bae na enwomasua ho touch ma no enkola na timi asua ade ewo ye platform so eti wo hwa emra yewom no technology ana abefu ntintan fidie eno ne ye bibia enti mo amode hye mo amoba ene ya pa me se menhwe so ewo Ghana nyina eno hu dwuma na midi that's it bro that's it pa me free say ene abefo kwan na so na obia enam edi ne dwuma na as an agency CENDLOS mo share Ministry of Education se no aban kwan na mo ne ye dwuma ana say mo ne akrankran so dwuma yo eba enwomasua sabi yanyim yanchichem enwomasua enema sabi hiani ba eni sikani ba etimi etna bom na enwomasua ya ade bia sene ametikan no ntimi nchichem na miamura honorable Dr. Yawose Adutwum odaye nyina ya no ade a wonpe baako eni se yebechichem enti ye de ohoma private sector ye ohoma public sector ye ohoma industry eni ye ohoma academia obi bia no yani omu ye adwuma CSOs ye UNESCO UNICEF omu nyina yani obia ye adwuma enti wo hwa mfidi adi agu akwan mu no private sector enkola yusubi ana teachers no na public sector for enso yusubi opokuare skusu bebre yusu ya nneoma enti yenyim nneoma ya ye edi aboa Ghana fo ama womasua akonkan na adwumadi a medi ewo CENDLOS no ahye enwomasua mu kena
ama wiasem be bia aba omo bagana ebe hwe dwumadi a yenso yedi wa ha ai uka se enema amaye ni bi opokuare for yusubi ene edin kan no so school bi epese wo yusubi akwan be na obefa so de onya bi na mabisa se de maye no so na etesen de na ewo no be etimi yo edin kan no eba abefun tinten fidi a ye disua de na CENDLOS ya ye nioma bebre okay ya ye bibi e friend iBox okay na iBox no intelligent box system ye de amagana fu nyina offline learning management system. Yakasi bibi offline na echrese unhia connectivity. Unhia internet utimi disua de. Esan se adisua yenchiche ma na yenyiyi mu ntino. Ye no yete CENDLOS no miwura yewura Dr. ya ose dutwum eda ya no. Onim se nyo bia na sebe baby owo no internet ewo ho. Elinti ase ye afidi a ebetimi abo mo na enkurase ni nyina yetimi dia koho. Enti iBox ni de bahwa content ankola na eso omudi sua de ni nyina gu iBox ne so teachers ebe record ewo mejosuo CENDLOS no mo ye GS for teachers anaka for nyina approve content ne ya record ne de gu iBox ne so ne de abesia konkurase bia jema babia anase brofie dra feritia babia ne de koho ye de koho ye de wura school ho na ne ya set ne up ne ya connect ya ma TV na enkola ni esua de wo so esan se content na wo so na hote eye content a abanya gia tum se no ne mfa nkyere ye mana de from basic school kaka senior high school enti eno na kola bia wo sua no etise teacher ni asabi wo pokuare na o presec no ena ekire na de wo na kurase enti ade bibia friend SDG4 ebeba kasafa equity quality ewo education mu ne access enti obi abenya bi enti eno ye baako de sato so biom nanse yenyina yete yenyina o mampanyin nana adodankwa akufuado nana showboy okofa bibi ba e friend Ghana Smart School Project mo amosomfo munua enana sebi omo paw me se minni anim na Ghana Smart School no e the tablets e bae sa kola bia no ebenya tablet o senior high school no so de aiden o de asua de na wo hwa aban bai wakofa bibia ba ye friend free SHS ama enkola ebebro be 1.4 million sisi o mu wo senior high schools e wo Ghana ha amaya ya de na ese ye pre no na wo hwa sa senior high school na ese ye san ehyem kena ese ye timidi bibia e de quality ne ebeba aban no hwa access se me manipa bebremra school wa share equity so ba ne be mamra school sabi obi kura ne ho atachima ese so okọ school ni bi esan se school gina ho ma obia owie no no se da bi mpanfo se dia na aka ene ese da bi yenhyem kina na quality ne so enko ene o se quality ne dia ne ye behia ne ese o ye mankola ne tablet na omutimi sua de ese amanone a ene so beboa ene na show by o se da bi me ko fa tablet yaba ena Ghana Smart School Project ebaye enti sa tablet no eyade a aboa ahye suku mu kena ewo Ghana ha esan se no kwa menani ankola no tablet no mu yusu di suade ye obibi e friend no self directed learning ye obibi su ye kan se project based learning enkola ne esua ti se STEM school a miami wura Dr. ya ose adutwuma kwa akofa o hia tablet enti se ye cheche tablet amankola wo senior high schools yedi kind bi abre school bebre wo asanteman mu ha ebi akọ Opokuwari school ebi akọ KNUST school enam kwambu di bi ba St. Louis yedi bi ko Anglican school bia wo ye senior high school bi na no ubenya bi na nkola no ede asua de na nya no nko a yede bro no ne ye bibi a friend capacity building o kirekerefo no so ese mu training esan se wo kira de o classroom ene wo kira de o abafu ntintam fidie so a enso suye bebre edantem enti ase etimi mo omutimi gina pintin na omutimi edan omutimi fa sa abafu ntintam fidie no esua de ene ntino quality no ebi no